جه سیدی آرکی آزادی روجاوای کردستان دم باش تماشاوان هجا بولتن آدم جمیر ششیات تایبت روجاوای کردستان و سوریه دست بیدکه و افجی سرنوچنه. امریکا و ترکیه چهارمین دوریا هفش لواجار من بجبری و برن. لواجار سلیمانی اسایشا باجر 24 دمجمر مولد دان تفگار آزادی جواکا کردستان تاکو اوفیسا خود آبخه تفگار جی چول کرنه ردکه. جاركدن دكتور نصر الحريري وكاسروك دستيا دانو صندقان سوريا آتا هالبجارتن. كازاخستان تكزيه لسر آمدابونا تباهي آلية سوريا ستيفان ديمستورا شاندرين دولتي جو سوريا دجوينا أستانا ددكه. جاركدن دمباش شاندك جه سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لأوروپا به بونه سالوگرا کوچبر کردن سکرتری بری یه پارتی خباسکار ده میرو سردانا مالباتاوی کر شاندا پدکسی به سروکاتی اندام پولیت بیروی پارتیه و جگری سروک هپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه و هیزن شورش عبدالباسط حامو جهر دو اندام کمیته ناوندی عبدالکریم حاجی و سروک نونراتی انجمن اجتماعی کرد لأوروپا و برپرسری خصنا پارتی الولايات نمسا ومحمد سعدون برپرسری خصنا پارتیه لدورتموند لألمانيا پیکاتبو سردانا شاندا پارتی ده سالوگرا هشتان یا حاجی دهم سکرتری بری پارتی دبو و بحثا رولاوی کو دیدما کو سکرتری پارتی بوکر خباتاوی یا کو زیدتری 7 سالان ده زندان رژیم سوریه دبو برزه نرخاند و پابندبوناوی بری بازا برزانی نمر و رولا پارتی آوی بو دوی کو رگزنامه و ناسنامه یا سوریه جهات استاندن و دست هات دانین لسر مال و ملکنوی جالی رژیم سوریه و همو زاروکنوی جه خوندن ده زانکو پیمانگه سوریه ده هاتن دورخستن مالباتا حجی دهام جی جالی خواه آمدابونا خواه جبو بردوامی بو کارو خواتی لسر ربازا برزانی نمر و دناوا ریزن پارتی دموکراتی کردستان سوریا ده نشان دا. ارتشین ترکیه و امریکا ده چارچوبه نقشه‌های باجار من بجده دست به انجام دانا دورین هبش ین چارم لمن بجه کرن جدرن لشکری راگهاندن که لشکرین ترکی و ین امریکی چارم دورین هبش ده چارچوبه نقشه‌های من بجده لنزیکی چمی ساجور دنابرا باجار من بجه و باجار جرابلسه لدورا مرتالا فرات بری و برن ده دسپیکا جوت مهیده هر دو ارتشین ترکی و امریکی یکم دورین هبش لباجار من بجه بری و برن او جیل گوری رکفتنا نقشه‌های باجار من بجه اکو ده حزیران بوری ده دنابرا هر دو آلیان ده هاته امسکرن إذن سايشا سليمانية براجه كي تفجر آزادية جواكا كردستان ياب سر بككه بل سليمانية دور بيج كرن ومولتا 24 دمجميران دانه تفجر آزادية جواكا كردستان تاكو براجه خدا بخن إيرول باجار سليمانية هزن سايشا وي باجاري براجه كي تفجر آزادية جواكا كردستان ياب سر بككه دور بيج كرن وكهاتيا راجهاندن سدمج و دور بيج كرن نبونا مولته بو إذن سايشا باجار سليمانية دما 24 دمجميران دانه تفجر آزادية جواكا كردستان تاکو براگه خدا بخن جالی خواجی طارا حسین افسروکا تفجر آزادی جواکا کردستان دور پیچ کردن براگه خورد کر و گوت کو او بتو آوای کی ودبن هر اگر کده براگه خو چول ناکن دسته دانو سندکارا سوریه جاره کدن دکتور نصر الحريري وكسروك ده جوینا خواه یا آسایده هلبجارد و ده جوین ده داوین پیشاتین سیاسی گریدای پرسا سوریه و آمدکارین آواکرنا کمیته دستور گوتو بشکرن. دسته دانستان کارا سوریه جاره کدن دکتور نصر الحريري وكسروك ده جوینا خواه یا آسایی لپایتخت عربستان السعودیه ریاض هلبجارد. و د جوینه د داوین پیشاتین سیاسی گریدای پرسا سوریه و آمدکارین آواکرنا کمیته دستوری کاغذین کار و کمیت و کاروبار رخستنی گریدای دستوری هات گوتو بشکرن. جوین روژا 22 حتی 25 هیوا مجدارا و صالحات بول دارخستن هر وها دسته کاروبار رخستنی و کارگری گریدای اوفیسا دسته و کمیتین گریدای و پابندبونا دسته ج دسپیکا آواکرنا و حتی چار سکنه که سیاسی تمام لگوری بریارا نتوی 22 54 و داخیانیا جنیف 1 سال 2012 وردیتن دوپات کر
هر وسا جوینê diyar kir ku desteya danûstandkar piştevan û palpiştê wê biryarê bûye û hemû şiyan û karînên xwe xistine xizmeta bicêkirina wê de. Ew jî bi mebesta rizgarkirina miletê Sûriyê ji vê krîzê û avakirina dewleteke medenî demokrasî dadperwer. Desteyê her wisa diyar kir tevî ku deste hemû hewlên xwe kirin ji bo serkeftina danûstandina û piştevaniya şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê stavan dîmistûra, lê rejimê û hevalbendên xwe kar kirin da ku ev proseya bi tevahî were ji navbirin û dawîn pîlanên wê jî durustkirina astengiyan li hember avakirina komîta destûrê bû. Desteya danûstankara Sûriyê di beşekî diniyê civata xwe de balkişand ser pirsa vegera penaberan ji bo welat û cihê niştecîbûna we û mafê wan yên sereke û daxwaz ji civaka navdewletî kir ku vegera penaberan girê bide bi jîngeheke hêmin û aram ku jiyana we û keramet û rometa wan biparêze. Desteya danûstankar daxwaz ji civaka navdewletî û netewên yekgirtî kir ku pêşî li hewlên rejima Esed bigire ku dewletên penaberên Sûriyê lê dimîne neçar bike û vegerîne welatên wan. Di beşekî din yê civata xwe de desteya danûstankar ya Sûriyê binpêkirinên rejimê yê berdewam li bajar û bajarokên başûrê Sûriyê şermezar kir, diyar kir ku rejimê hemû rêkeftin binpêkirine û dest bi girtina welatiyan kiriye li wan deveran û bêhincetên cuda cuda bi biryara bi navê dewawîl qedaiya li dijî serkirdeyên grûpên çekdar û welatiyan yên artêşa azad ve girêdayî wan digire û piştre wan tune dike. بله تماشاوان هجا هر لسر جوینا دستیا دانوستاندکارا سوریه که لریاض پایتخت عربستان سعودیه هات لدارخستن بو که هم بزانبن چه جناواوی جوینه ده هات گوتو بیشکرین مجارین سرکین که هاتن گنگ شکرین دوی جوینه ده چبون هر وها مجارا کنگره استانا یا گرا یازدهان یا کوبریار سبه وره لدارخستن دست بکم میوان هر دو بابتان نگل میوان ما حواس عقید اندامیشان دا دانوستاندکارا سوریه گفتگو بکن ماموسه دم باش درست بچه‌ها ما مستحواس اما مجارا جوینا ریاض دست پی بکن چه مجارین سرکین کود وی جوینه ده هاتن گنگ شکرین چبون اروها چه آمده کاریش بو چارا سرکرنا کریزا سوریه هاته کرن بله بگومان اف جوات پشتی سالکی در خستنا جواتا آن هلبجارتنا دستا سروکاتی و هر واحد دستا دانستاندن اف جوات هات در خستن تیدا دستا سروکاتی دستاک سروکاتی نه هات هلبجارتن بسروکاتیا دکتور نصر حریری دیسانی وک سروک دستا دانستاندن هر واحد جگری وی مامستا جمال سلیمان وک جیگر اجبری سه جیگر هبون بریار و جواته هات ستاندن آریه رخصنی ده تنی جیگر کبه لج سروک دستاز دانستاندن هر وها کار و کارین اوویس و کمیتین دستا دانستاندن سالا درباز بی حتی در خستنا جواته سرهات سکناندن و هر وها چاو افکار و فرحتر به و چجت خواستن پیش روزه اول آلیه رخصنی ده و هر وحال آلیه سر عرده دانستاندن باش بویرد بن الادلب العفرینه الهرم دی جدا الهندره سوری ده سکنک فرح سرهات سکناندن و چرنگی دانستاندن جواکان او دولتی هر وها ولاتن هنه آن چاودرن سر و پیمان الهندره و هرما ده چاوانی آستانگیل پیشیا خلکین سویل ده چاوانی ریوکرن پیشیا خلک بکارن وگرن جیخا و ریگرتن پیشیا و دست درجه بن الهندره و هرما ده هر وحال سر مثلا کمیته دستوری و پیکانی نوی هم زانن یعنی وک اپوزیسیون آن دستا دانستاندن نونرین خواه کمیته دستوری ده پینجی کس دست نشان کرن هر وحال گروپک آلیگر یان پشتوانی کمیته پینجی را کسیم پاسپورت چلواری اسایی ده چلواری آبوری ده چلواری جدا جدا تشته پیویست وقت بیجش و کمیته دستوری را او جی گروپک جبری بشک هات بود دست نشان کرن نها هنکی هات فرح کرن و مثلا تکلین جواکان اف دولتی ده و خاندنک جدستا دانستاندن رهاج سمول گروپ را او سی هیو جواتک ویل واشنطن هبه دستا و تیدا حاضر ببه نرین خواه المسئله چار سرکرنا سیاسی را هر وها مسئله کمیتا دستوری و چرنگی کاری خواب که
فراهی وەک مذەکەرەکی وێ ڕادستی واوەری تبحثا ئاواکردنا کۆمیتەیە نویساندنا دستورێ تەکرد دوێ جوێنێدا هاتە گۆتۆبێژکردن تبحثا قوناغا ئاواکردنا وێ کۆمیتەیەژی کرد گەلۆ ڕاستە دیمیستۆرا وێ کاربە بەریاب داوی هاتنا ساڵێ کۆمیتەیەکی ئاوا بکیان ناڵگۆری نەریناتە باوەریم دە حتانها هەنێک gelek ئاستانگی پێشیا دیمستۆرا دەهەنە ئاستانگیên سەرەکە حتانها رێجیم و ئاستانگیا چێتکێ وەک دەسوەردانا وێ و هەواڵگرێ وێ بەشێ سیاێ کۆمیتا دستوریرە بەشێ گەرەکە نونەری جڤاکە ناودەوڵەتیش خەلکێ سڤیل و کەسنە سەربخوا وەکت بێژێ پێکوەرێش پێنجی کەسا لێ دەسوەردانێک ژرێجیمێ دەسوەردانێک شروسا دەسوەردانێک شە ئێرانێ هەروانە وڵاتێ دیژی ترکیە حتا ئاستەکی هەر گروپێ سمۆل گروپ تخوازن هەر یەک شوە بەڕەنگێکی شڕەنگا شریک بن دانیناوا پێنجی ناواتە پێنجی ناوێن گرێدای بنوونەرێ جڤاکە ناودەوڵەتیدە هەروەها رێجیم بە ئاریکاریە ئەیرانیە یعنی ئەیران بێتر ئائیرۆ تخۆ ناخوازێ ئەو مەسەلا هەرێ سەری و تخوازێ ئاستانگیا تێخێ پێشیاوێدا دبینێ مەسەلەک گرێدا سیادەتا سووری vê ew mesele li hundirê Şamê de ew komîta distûrî werê çêkirin vê serokê komîtê ji rejîmê bê yanî gelek şert û mercên bi rastî dijî wê dan هر دوی درباره ده اگر محتمل که دینن کو یان جواب کردن کمیته نویساندن دستور پیشروژا سوریه تا داویا و ساله نهاد آوا کردن اگر هيا کو چاره سرکرنا کریزا سوریه جه دسینه توانی گرتی درکه و بشک جه پرسامنه بش دوم اگر بو راستی گلو و هلوستا هف پیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه دوی درباره ده چه به ئێمە باوەریەمەدا گلکی زەحمەتە مثلا جڤاکە ناودەوڵەتی ئیرۆ جڤاکە ناودەوڵەتی خودیên biryara civaka navdewletî ew hêzên serekene ew biryar derxistî di alîne îro yanî îro em dikarin bêjin nekokî navbêna çar aliyên sereke de hene alîk jê small group alîk jê grupên li Soçî hazir bûn her sê welat her wiha li aliyê dî rejîm û opozisyon lê tiştê serekel bê meselê de bê merkeziyeta Cinêfê û bê biryarên civaka navdewletî bêguman wê çareserkirina siyasî tune bê ê min ez ne bawerim wê cîk dî hebe ji xeynî Cinêfê mesela çareserkirina siyasî çareserkirina siyasî حتانها هەموو وڵات حتا نەکۆکی ژی نابێنەوا دەهەنە تەکەزیت دانن سەر مەسەلا چارەسەرکردنا سیاسی وێل جنێفێ بێ تشتێ دی هەبێ ببێ ئاریکارش مەسەلا جنێفێرە و پێکانینا بریارên civaka navdewletî dîmistora baweriyê min de hek nekarê vanava yanî an komîta distûrî destnîşan kê pêncî navê bûî vegirê dayî jî nayê wê warteyê wela çareserkirina an biryarên civaka navdewletî û çavdêriya navdewletî ser mesela çareserkirina siyasî li hundirê Sûrî têk çê nebûyê rangiye em dizanin yanî ev 8 sala tevlî Cinêf heye tevlî danûstandin cida cida dibê li hundirê Cinêfê de lê em mesela gavên xuyayî hatine pêş yan gavne zelal bûne mesela çareserkirina siyasî de baweriyê me de hê ew gavên gerek bihata avêtin hê nehatine avêtin tevlî wê jî Cinêf têk neçwe û biryarên civaka navdewletî têk neçwe hê ew wek bingehin wek mercayîneş mesela çareserkirina siyasî de hek dîmistora nekarî bê meselê bêguman wek hûn zanin yanî dîmistora ji berî demekî nêzik istîqala xwe da cîgirek kesek dî hat destnîşankirin wê dewsa dîmistora bigire bêguman ew jî nerînek wî zelal û karek wî dî cida wê hebe berdewamiya karê cem dîmistora hebû lê rengê wê baweriyê me de wê hinekî cida bêj rengê dîmistora nêzik bû wê çi rengî arîkar bê birêveçûna يعني برزقريكا سياسي بتفاي باش ما مستحوس جبلي في خالي وكو تدسبيك التبحث كر تكو برسا بقرا بنابرين سوريا جبو ولات خوا يعني جبو سوريا لسر مالو ملكن خوا يك جمجارين
کو د جوین ریاضی ده هات گفتگو کرن لگوری نارینا تا اگر های اف پرس دیده مکانیزیک ده تیکه واری بجبجی کرنه ده دیده ما کو گلک ولات اوروپی تکزیه دکن کو وگرا یانجی مطرسی لسر وگرا پنابرین سوریه لسر مالو ملکرون هیا نارینا تا بگومان شما گفتگو کرنا ما گریدای بوج او پروژه روسا دابو پیش سر مثلا وگرا پنابر و هر وها بچرانگی وگرن مثلا آواکرنا سوری و ریوکرنا الپیشیا و رژیم رنگکیش رنگا دیسانه وک عربی ناولت کن اعاده تأهیل جوی رژیم را چیکن دیسانه وگرین وک اف رژیم ریوبریا هر تشکیل هندره سوری بکن وگرا پنابر هنک شرط و مرجع و هنک گور بریان جواکان اف دولتی او شرط و مرج به پیکانی و بنگهک آرامی هبه هک بنگهک آرامی هندره سوریا ده نه پیدا کرن بگمان و پنابر نکارن و گرنجی خواه همو حریم جدا جدا ایلو دستلات جدا هندره سوری ده سر هنه هر حریم اکی ده دستلات جدا هیا او دستلات خلقی پنابر هنک آستانگیل پیشیا و هنه حتی او آستانگی او مطرسین هنه حتی نیرا کرن حتی بنگهک نکبن قوناغا سرکه و آراستی مثلا چاره سرکرنا سیاسی ده و بنچاف دیریک ناف دولتی ده باوریم ده گلکی زحمت وگرا خلکی سر مثلا وگرا پنابرا و وگرا خلکی الهندری سوری ده جی سر مالو ملکی خواه او مثلا بگریدای وقت بریارا جواکا ناف دولتی جد بیجه خلق حتی وگره و برازیبونا خوا وگره حتی خلق برازیبونا خوشی وگره و مرجن جبر درکتین صدم جبر درکتی و پنابر بی و او صدم نمینن لی مخابن سرانسری سوری نام دینا خودنه صدم خلق سر پنابر جبر و پنابر بوی حتی نها سوری ده هنه و اوجی تنه نابه و خلق جه خلاص نابن باوریه مده حتی روشا سیاسی و قناغا چاره سرکرنا سیاسی گاو نته ده نه آورتن بن چاودیریان آف دولتی الو بله تماشاوان هجا بری کو از درباسی مجارا دم ببم اوجی سبارتی کنگره استانا یا گرا 11 یا کوبریار سبا وره لیدار خستن بری کو از جارا کدم بری خو بدم میوان خو از دخوازم درجه های بدم نوچین خو جارا کدن از بگرم جمع مستحواس د 28 و 29 و مهده و گرا 11 یا کنگره استانا قزاقستان و وره لیدار خستن و بریار تباهی آلین سوریه لگل ولاتن گرنتور لگل ولاتن چافدیر به بجداربونا نونرکی جنتوین یگرتی بجدار ببه. وزارت دروی یا ولات کازاخستان راگهاند کو دگرا بیده یا اسیتانا و تواهی آلین سوری آنگو اپوزیسیون سوری و رژیم اسد بجدار ببن. و شاندا اپوزیسیون سوری جسیزده کسان پیکته بسروکاتی احمد طعمه سروک ایبری حکومت آدمکی یا بسر اپوزیسیون سوری و.
خیرت عبدالرحمانوف وزیر دروی کازاخستان د داخوانیا کی د اشکره کر کو تواهی آلی سوریین کو هاتنه و خواندن جبو آماده بن د کنگری آسیتانا 11 ده تکازی لسر آماده بونا خو کرنه د ناوان آلیان ده اپوزیسیونا سوری جی رحمانوف دا دیار کرن کو هبونه که نتوین یگرتی جی هبه د کنگری آسیتانا ده لیبله تانها نتوین یگرتی ندای دیار کرن کو بجداربونا وان ده آسیتانا ده و بچرنگی به دوی درباره ده ایبکس مادیاروف ریوبری اوفیسا راگهاندنی یا وزارت دربه یا کازاخستانی جی آماجه کر که ولاتین گرانتیدار جا آسیتانا را انگو ترکیا، روسیا و ایران لگل ولات اردنی و کو چافدیر و بجدار ببن. سمادیاروف سرباردکه که او پیشبینیا بجداربونا ستیوان دیمستورا شانده نافدولتی جبو سوریه جی دکه. هر لسر دانستاندنین آسیتانا و پیشبینین کج انجام نویره تکرن اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هوشنگ سمگمور دبیجه لدار خستنا کنگره آسیتانا جده سپیک تانها پیلانک روسیه دخوازه لدور بریارین انجمن اولهیان نافدولتی ده درباره سوریه ده بزفره قول لينا من عملية استانا جده سبيك ده حتى وكي روجا نها خديعة روسي بي جبر التفافي لسر مقررات جنيف يك بيكرن والدورة قرارات جنيف وقرارات قوتي ستاندن وتين ستاندن آليين مشاركين مؤتمر جنيف وأمريكا ده دوري تقليص بكن سوريا ده اف حالها هن مصالح مشترك نقبة روسيا وإيران وتركيا ده جعلی خواه چافدرن سیاسی دیبیجن کو گره بیا آسیتانا و باندوره که وی راست راست لسر روشا سوریه بگشتی هبه و پیوانین هزه و اجمونا ولاتین زلهز لسر دوران بشیوه کی رنگ رنگ و وره دیار کرن و نقشه سیاسی و زلال تر ببه پشتی کنگره آسیتانای. اوفیسا راگهاندنه یا شاندر نافدولتی جبو سوریا راگهاند که استیوان دیمستورا و بجداریه ده دانوساندن استانا ده بکده داخلیان اکیده اوفیسا راگهاندنه یا شاندر نافدولتی جبو سوریا استیوان دیمستورا اشکره کر که دیمستورا شیورا امیداری گشتی یه نتوین هگرتی انطونیو گوتریز کریه و گهش نویه که بجداریه دگرابه یا استانا ده بکو بریاره لگل ولاتین گرندور جه کنگری استانا را جوینان پیک بینه. وزارت دربه روسیه راگهاند که داه جگری وزیر دربه روسیه میخائیل بوگدانوف و سروک پلتفرما موسکوی یا اپوزیسیون سوریه قدری جمیل جوینک پیک آنین و کریزا سوریه بگشتی گنگش کرن. ارلگوری داخلیانی وزارت دربه روسیه که ده جوینه ده اردو آلیان بحثا دیتنا چاره سریه که سیاسی جبوب داوی آنینا کریزا سوریه لگوری بریارا انجمن اولهیان افدولتی 2254 اروها در انجام کنگره سوچی وره برچاف گرتن کرن. اوه جوین هاته انجام دان بریا دست پیکرنا گرا 11 یا دانستاندنین استانا درباری سوریه کو بریار سبه چارشمه به سرپرشتی هر سی آلاتین گرنتور روسیه و ترکیه و ایران وره لیدار خسته. تماشاوان هجا داره کدن از وگرم جمیوانی خواه ما مستح و سعید اندامیشان دادان و تندکار سوریه ما مستح داره کدن دنباش سوارتی کنگره استانا یا گرا 11 لگوری نارینات گرا وی جاری و چه تایبت من دیاوی هیا یان جیوی وکا گرم بریبه وی جاری بگمان دیسانی بردوامی سر مسئله او هف پیمانه هبو نابینا هر سه ولاتا و هر وها گروپ چکدار و رژیم ده شانده گروپ چکدار و رژیم ده سر مسئله ادلبه و هف پیمانیا ادلبه و هریمه توایی و چرنگی آگر بستک تنبکن و چرنگی او گروپ تندرا و الهندره و هریمه ده و وانه هنن چارسری کیش هبونا و الهندره و هریمه ده بینن هر وها مسئله وقاوه که باوریم دجبری چونه اسیتانا یکش تشته هفدو راحت بکن آوا کرنا هنک باوریه هنک گرتیل هفدو گهورتن وکون زانن بری دروجا هنک گرتیل هفدو گهورتن هر وحال سر مسئله در باز کرنا آریکاریال هنک هریمین دی هر سی خالین هر دو خالین سرکه ایش بریارا 22 54 خالا 14 و 15
او بهتر سكن السر دبي ودانستاندن سروي تكرن ليل آلية دي دجغيني ديتنا بشن گروپ یان شاندن چکدارا شاند نونرتیا چکدارات که هر وها شاند اپوزیونه هنک هفدیتنین جدا نابینا هر سی ولاتا دا سر مثلا کومیتا دستوری بهبونا نونر جواکا ناف دولتی ها و کنزانن سه بشش کومیتا دستوری هنه گور بریارا 22-54 ده بش جه بشه گریدای با اپوزیونه و ناو خود دست نشان کرنه هر وها بشه رژیم جی ناو خود دست نشان کرنه آستانگی حتی هات که پیشیا نونر جواکا ناف دولتی سر بشه سیا گرک او دست نشان بکه دست وردانک وولاطال هندري ويدا هبول بشي سيادة هر وها آستانگين رژيم داني پیشيا نونر جواكان او دولتي حتى انها نكاريا وا پنجي ناوا دست نشام كي باوريم ده وهنك دانستاندنين فرح نابينا نونر جواكان او دولتي وهر سي ولاطا دا چه سر مثلا بشي سيا كوميتا دستوري هك هفکرنک چه بو باوریم دن نونر جواکا ناف دولتی و راگ هینه کومیتا دستوری و بکاره وک دست پیکه دست نشام که و ما وک جواتا ناف دولتی کاری کومیتا دستوری پیک بینه هر وها پشتی و جواتک دی وک من جبری نها گوت گلکی گرنگ ها و الواشنطن به گروپن سمول گروپ و هفدیتنکی که اوجی و سکنک فرح سر مثلا کومیتا دستوری و دست نشان کرنا کومیتا دستوری چه به اف بشین سرکنه ال اسیتانا سر هر دو آستا چه به آستک وک مگوت و نابینا رژیم اپوزیون ده به آست دی نابینا هر سه ولاتا و نونر جواکا ناف دولتی ده باش ماموستا يعني ده گر ين اسيتانا هاتن انجام دان بكو تو در انجام اريني جره هبه يانجي تشتك يانجي باندورا كويني اريني لسر عرضه هبه وكريزا سوريا چاره سر بك يانجي كريزا سوريا بر بدايبونه ببچه الگوري ناريناته چه ججوينا استانا يا غرا يازدهان تي چاوري كرن الگوري ناريناته و در انجام و جاري اريني بن يانجي و ناريني بن وك ينبري نه از بلکی هنکی جداد بینم بلکی دمه اسیتانا دست بکری حتی نه دینا خبده روسا کاری گلک آرمانجن خوی سرکش سر بنگها اسیتانا ببن سری و هر وها حتی آستکی ترکی جیت کاری هنک آرمانجن خواه ببن سری اسیتانا نبه آرمانج بود اسیتانا گلک آرمانجن سر عرده تیده پیک هاتن گلک هریم الهفدو هاتن گورتن گلک کرین و فروتن سر مثلا اسیتانا چه بو باوریم ده و کاریم بر جواندی خال هف بگورن ترزی ولو اسیتانا بلکی حتی نها گورتن سر عرده چه بون الگلک هریمین جدا جدا ده صدمین وی سرکه هف پیمانین نابینا گروپین چاودیر سر اسیتانا صدم وابون اول هف کرنه و هشتن او گورتن سر عرده چه به ام زانن دست پیکا اسیتانا حلب چه آستی ده بو ایرو حلب چه رنگی حلب ایرو بشه مزن بشه سرکه بوده بشه سرکه ما دسته رژیم ده بشه بنچاودریا روسا و حتی آستک ایرانی الهندروی ده بشه دیج ریف حلب البنچاودریا ترکیه ده گورتنا نابینا روسا و ترکیه ده چه بو مثلا غوطا و مثلا عفرینه ده یعنی گلک بازار لاسیتانا چه بو به صدم نه ازنابی نموی به صدم و سرکه باوریم ده واوالات الهف کرنه ده پیکت یعنی هیدی او هف پیمان خال سر عرده دبن سری مثلا ادلبه و ادلب جدابونک ده چه به بشکجه و باوریم ده تیکه به دست رژیم ده بنچاودریا روس تبي ريكفتنا نبرة تركيا وروسيا ده تانها جالية رژیم اسد و تی ارمانج کرن تو آرامیلی تونه تانها بگمان او شخوا او آرمانجا بشج ادلب رژیم که آرمانج شخوا باوریم دش هف پیمانه کهش بر ادلب و دبش بن
بشک جه و بمینه بن چاودێریا تورکی ده و بشک جه وێڤەگەرێ بن چاودێریا رژیمê رووسا de ji ber wê yekê jî şer li wî beşî de berdewam e û rejîm şer li wî beşî de dike ji ber peyman li hevkirinek heye û ew hevkirin vê herî serî medî tip çi rengî grûpên çekdar çekê xwe wekî dibêje ê giran radest kirin û her wiha vegeran û her wiha aliyê dî de jî rê hat vekirin wa herêmên gereke radestî rejîmê bi û çawanê grûpên tendra û bin siha navê grûpê tendra باش yani mamosta li gorî nerîna te em dikarin bêjin krîza Sûriyê ji çareserkirinê nêzik bûye باوەریە me de ez dibêjim ne çareserkirina timamî a siyasî em nikarin bêjin nêzîkî çareserkirina timamî a siyasî bûye lê herêmên çavdêriya navdewletî yan em nav lê bikin manatiq nüfûs sînorê wa zelal dibin serast bûye ew mesela sînora û hevkirinê navdewletî nêzîkî dawiyê dibe baweriyê me de بله گلک سپاس بو میوان محواس عقید اندامشان دا دانوسندکارا سوریه با یکی زندیو تلگل مبوزور سپاس بو آخفتن و زانیاری انت اندام کی پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهاند که بحثا ارتشک تایبت به روشالات فرات تکرین او یک جهه ماتمایی بو جبر کو او نرین تایبت مندیا کردان بداویتینو تو اعترافک بهابونا نتویا کردی و مافی کردان ناکه اندامکی پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راگهاند کو بحثا ارتشکا تایبەت بە ڕۆژهەڵاتی فەراتێ تێکردن هەن ئالیەن نەب داخوازن مافên Kurdan re li pey wê hene cihê matmayîbûnê di heman demê de ji ber ku ew nerîn taybetmendiya Kurdan bi dawî tîne tu îtirafê bi hebûna netewiya Kurdî mafê Kurdan nake rewşanha ne guncawa bû avakirina artêşeka wisa bê ku rêkeftin û têgihêştinek li gel aliyên Kurdî were encam dan Mustafa Cuma endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye lêdwaneke taybet de ragihandî û got ku tu guman tuneye bi avakirina artêşeka niştimanî bo tevahiya Sûriyê bi armanca bidawîkirina rejima stemkar li Şamê û alavên wê û ew yek cihê kêfxweşiya piraniya pêkhateyên Sûriyê ye ji ber ku êş û azar bin pêkirinên hatî serê miletê Sûriyê ji aliyê rejima Esed ve ji dema desthilatdariya behsa Sûrî wêran û rûxandina ku zemîna Sûriyê ya maddî û aborî û civakî têre derbas bûye têxwestin ku artêşeka wisa û saziyeka niştimanî werin avakirin li gorî destûreka nû ku mafên hemînetew û pêkhateyan li ber çav deyne lê dema ku behsa artêşeka taybet bi rojhilatî Feratê têkirin ew yek cihê matmayîbûnê ye di heman demê de ew nerîn taybetmendiya Kurdan bidawîtîne û tu îtirafê hebûna netewî ya Kurdî û mafê Kurdan nake li ser mijara ku niha danûstandin navbera Tirkiye û artêşa azad ji aliyekî ve û Amerîka Rûsya ji aliyekî din ve derbarê ji hevxestina çekdarên PYD û dubare avakirina artêşeka niştimanî ji hemîneta û pêkhateyên miletê Sûriyê li deverên Cizîr û Feratê ku hin jê der û alavên ragihandinê behsa wê yekê dikin Serkirdeyê Kurd Mustafa Cuma daxuyanî ku ew yek ji henderên Tirkiyeyê siyasî ne ku niyaza wê bo rêtengkirinekê li ser armancê Kurdan bi giştî di daxuyanî û ne bi tenê bidawîkirina rola PYD bi tenê ye wekû Tirkiye dibêje Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye lêdwana xwe de amaje bi wê yekê kir ku hewlên Tirkiye bi Amerîka re bo rêkeftinekê derbarê rojhilatî Feratê berdewam in da ku herêmê bi giştî tevlîhev bike û taybetmendiya Kurdan têdewenda bike ji bo yekê Tirkiye xwenêzî Amerîka û Rûsya dike da ku berjewendiyên xwe bicîbîne ji aliyekî ve ji aliyekî din ve jî Tirkiye dixwaze diriya avakirina encûmenên xwecehî re li her deverekê ava dike bejdariya Kurdan têde pir kêm dike û giringiyê dide pêkhateyên din yên nekurd hozên deverê jî li dijî Kurdan bikartîne di dawiya lêdwana xwe de Mustafa Cuma endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye tekez kir ku ji bo metirsî li ser Kurdistana Sûriyê dûr bikeve divê navmala Kurdî ya navxweyî birêk û pêk bibe û tek alîbûna PYD di birêvebirina herêmên Kurdî de bidawî were divê encûmena niştimaniya Kurd jî di zûtirîn dem de li gel aliyên pêwendîdar bi rola xwe rabe wê yekê hincetên Tirkiye namînin û li gel nerînên Amerîkiyan jî nîzik dibe سبارەتی ڕەوشە عەفرینê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê şarekî giran çêbû ku di encam de hejmarek mezin ji welatiyên Efrînê şehîd bûn lê tanha PYD dam pêdam bi hejmara şehîdên Efrînê nekirine lê ew yek ji aliyê hin şopînerên Rewşa Efrînê hatine xuya kirin
Tucarê ji rojekê ji rojan ne di bîr û baweriya Efrîniyan de bû ku herêma wan ya geşt û guzarî û rengîn û bedew bibe qadek ji şerekê qirêj û gemar. Şerek navbera yek bihêztirîn artêş di hevpeymaniya NATO de û kesên ku berxwedan iddia dikirin ku ew şer di encama siyasetên şaş yên PKK û PYD li Efrînê bûn. Xwediyên berxwedana Efrînê di çarçoveya 58 rojan de bi hezaran ji kur û keçên çiyayê Kurmenc û hin deverên din kirin qurbaniya balafirên Tirkiye û topên wê. Di heman demê de serkirde bi cil û otomobîlên sivîlan berê xwedana Kubanê, Cizîrê û derdora Helebê û hiştin ku kesên neçar di çûl û baniyan û deşt û newal û çiyayên Efrînê bimînin. Da ku bi çekên Kilaşinkov beravaniya xwe ji êrişên asmanî û bejayî bikin ku bi hezaran bûne qurbanî û şehîd bûn. Şûrvekarê siyasî û şûpînerê Rewşa Kurdistana Sûriyê Minal Husko di gotareka xwe de ku li ser malpera Ark News li jêr navê Genocide li bin navê parastina Rûmetê belav kiriye. Têde hejmara şehîdên Efrînê di daxuyakirin û dibêje. Ji destpêka şûreşa Sûriyê û hatina grûpên Qendîlê birêkeftin bi Tirkiye, Iraq û Îran û Sûriyê re da ku beravaniya rejîmê li Şamê û parastina ewlehiya netewa Tirkî bikin û ji wê demê ve slogana em Rûmetê wa diparêzin radikin. Beriya demekê di pêncî nihan sala 2018 Emîdê ji qesedê cudabûyî Husam Dîn Awak di daxuyaniyekê de di dema beşdariyê di bernameyeka arkê ragihandibû ku 7000 şehîd bûne qurbaniya şerê Efrînê ku derdora 6000 şehîd ji wan xelkê Efrînê ne, 4000 ji Kur û 2000 ji Keçan e. PYD taniha wê hejmarê eşkera nake da ku derdana xwe nede xuyakirin û danpêdanê bişandina wan ji bo şewatê neke. Derbarê şehîdên sivîl rawangeha Sûriya mafê mirovan ragihandibû ku derdora 400 sivîlî di encama şerê Efrînê de şehîd bûne û bi sedan birîndar bûne û jêrxaneya gund û navçe û taxên bajêr hatine têkbirin. Herwiha bi dehan ji welatiyên sivîl bûne qurbaniya teqîna mayînan ku di dema PYD ji her gundekî derdiket di nav zevî û malên sivîlan de mayîn diçandin û dema xelk vedigerîn malên xwe dibûn qurbaniya wan mayînan. Tanha Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD tu daxuyaniyên fermî derbarê hejmara şehîdên şerê Efrînê dernexistiye û tu lêborîn ji xelkê Efrînê nexwastiye. Bi tenê Aldar Xelîl di bernameyeka televîzyonî de ragihandibû ku şehîdên Efrînê zêdetirî 1500 kesî ne. Bi hezaran dayîkên wan şehîdan dilûrînin û westiran dibarînin. Bihêviya hatina kurê xwe ne ji ber ku hîn ew nav nehatine ragihandin û her dem di wê êş û azarê de ne. Lê dema navê wan bi fermî were ragihandin, herî kêm ew dayîk di hêztiran ser şehîdên kurên xwe di şerekî biryarên welatên bihêz bibarînin û li benda hatina wan ta dawiya jiyanê namînin. Ji Efrînê ez ê biçim Helebê bi taybetî li taxa Şêx Meqsûda Helebê Kurdên li wê taxê kopraniya wan xelkê Efrînê ne bi çalakiyekê ji bo PKK û Abdullah Öcalan rabûn. Bê ku derbederên Kurdiyên li kampên derdora Helebê bînin bîra xwe yan jî tiştekî jê re pêşkêş bikin. Ev der taxa Şêx Meqsûda Helebê ye. Kopraniya xelkê wê Kurdin nexasem yên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ne. Ne ji bo derbederên Kurdên Efrînê yên ji ber şer û pevçûnan ji cih û warên xwe derketine ku di serma û germayê de li deverên derdora Helebê li bin konan de dijîn rabûne. Lêbelê ji bo kesê ku bihaneya Tirkiye ji bo derbasbûna Efrînê PKK û serokê wê Abdullah Öcalan rabûne. 26 meha yazdan berpirsên PYD li taxa Şêx Meqsûda Helebê bi çalakiyekê birakirina al û wêneyên Abdullah Öcalan û PKK rabûne û meşek encam dane bê ku jiyana xelkê derbeder yên li derdora Helebê bînin bîra xwe. Yan hewlekê li cem hevpeymaniya xwe rejîma Esed bikin da ku berê wan bidin taxên Kurdî wek Şêx Meqsûd, Eşrefî û Siryan û Bistanbaşe û hin taxên din li Helebê û ji astangî û zehmetiya jiyana kampan û derbederiyê derkefin û rêzgar bibin. Taxa Şêx Meqsûda Helebê ku ev çalakî tê de hatiye darxistin bi tenê çend kîlometran ji kampên derbederên Efrînê li derdora Helebê ve dûr e û piraniya xelkê Efrînê kesûkarên xwe li wê taxê hene. Lê niha bûne qurbaniya biryara berpirsên PYD ku ne derfetê ji wan re vedikin ku vegerin Efrînê bi bihaneya jiyan li kampan ji jiyana dibin dagirkeriya Tirkiyeyê de birûmetir e û ne derfet ji bo çûna wan ji bo taxên Kurdî wek Şêx Meqsûd û Eşrefiyê vedikin. Ku niha bi taybet di werzê zivistanê de ew derbeder rewşa wan her diçe xirabtir dibe û tu alîkariyên guncav ji wan ra nayên pêşkêşkirin. Bihaneya Tirkiye ji derbasbûna Efrînê hildana wêneyên Abdullah Öcalan û hebûna Tirkiye bû û PYD tu hewl ji bo birîna bihaneyên Tirkiye li Efrînê nekir. û niha heman sînaryo li herêmên din yên Rojavayê Kurdistanê wek Kubanê û Cizîrê dubara dibe û gefên Tirkiye bi hebûna PKK li wan deveran derdikeve bê ku PYD wan bihaneyan li pêş çavên Tirkiye bigire da ku keresata Efrînê li wan deran jî dubara nebe.
سروک هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه دبیجه اسد دخوازه کملگاه نافدولتی بخاپین. عبدالرحمن مصطفى سروک هفپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه لسر گوهرتنین کو سروک رژیم سوریه بشار الاسد ده حکومت خود درست کریه جه گوهرتنا وزیران دخوازه کملگاه نافدولتی بخاپینه کو او چاک سازیان دکه. مصطفى سربار دکه کو کشه آمزین ده سوریه ده رژیم اسد یا خوینکاره و چارەسەریya سوریه نگریدای بمانه حکومتیه لبله گریدای بنمانا رژیم اسد لسوریه. سروک فرنسا ایمانوئیل ماکرون هیوی کر کوری بدن رخصنا قدغه کرنا چکن کیماوی لسوریه و ناسنامه کسین تومدبار اشکره بکن. سروک فرنسا ایمانوئیل ماکرون دلوتکه بروکسل ده دیار کر کو فرنسا بکار آنینا چکن کیماوی لسوریه شرمزار دکه و هیوی دکه کو همو زانیاری بگهن بردست رخصنا قدغه کرنا چکن کیماوی اوا دروژن رژیم سوریه و چکدارن اپوزیسیون هفتومدبار دکن به بکار آنینا چکن کیماوی لحلبه. سروک لبنان میشیل لعون راگهاند کو وگرا پنابرین سوریه اجبو باجار و باجاروکن خواه چارەسەریya هری باشه جه کریزا پنابران را بتایبت کو گلک دبر لسوریه آرام بونه و هبونا پنابران للبنان باری حکومتا لبنان گراند که. العون راگهاند گو چارەسەریya باش ji krîza koçberên Sûriye re ew e vegera wan ji bo deverên ewlehiya wê baş li welatê wan e. Serokê Libnanê Michel Aoun di pêşwaziya Serokê Perlemanê Belçîkayê Sigrid Brak diyar kir got girêdana vegera penaberan bi çareseriya siyasî krîzê çareser nake bi taybet got sînaryoya miletê Filastînî ji beriya heftê salîtan ha çareser nebûye. Aoun e balkişan serweyekê got Libnanê daxwaz civata navdewletî û rêxistinên navdewletî yên bi ser netewên yekgirtî kiriye got alîkariyên wan ji bo penaberên Sûrî werin paşxistin heta vegerin welatê xwe da ku alîkariyê jî bikin di dubara avakirina mal û bajarên wan de. Aoun e nerazîbûna xwe derbarê helwestên navdewletî duwarê vegera penaberên Sûrî ji bo welatê wan kir got welatên navdewletî li dijî vegera penaberan e. Lewma Libnan daxwaz dike got çareseriya siyasî ya krîza Sûriyê were cudakirin ji babeta derbederan bi taybet got piraniya wan dikarin vegerin deverên aram li Sûriyê yên ku li hevhatin lê hatine pêkanîn li gorî axaftinên Aoun. Ev demeke hikûmeta Libnanî hewl dide ku penaberên Sûrî vegerîne welatê wan da ku hindekî fîşarê li ser xwe kêm bike bi taybet got rewşa Libnan ya aborî gelek aloze û hebûna penaberan barê wan girantir dike. Ji destpêka şoreşa Sûriyê hejmareke mezin ji penaberên Sûriyê berê xwedan welatê Libnanê ku hikûmeta Libnanî dibêje derdora milyon û nîv penaberên Sûrî li Libnanê dimînin. Lê Komîsyona Bilind ya Karûbarên Penaberan ragihand got hejmara wan kêmî milyonekî ye. رخصنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا آهنگا درچونا خلا نوردین زازال دارخص دوی خلیده هجمار گوتن هاتن خوندن و بجدار بوین وی خلیجی کف خوشیا خواه جل دارخصنا وی خلیدان دیار کرن و بگاوه که گرنگ دیتن. رخصتنا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا آهنگا درچونا خلا نوردین زازال دارخص هجمار گوتن هاتن خوندن و بشدار بوین وی خلی کیف خوشی خواه جل درخستن وی خلی دیار کرن. خوازن اما کو پارتی دموکراتی کردستان سوریا کمو دایم ام خوازن گو هبالی خواه کوادری خواه ام گوری به مرحله بونها ام تیر درباس بند روجابای کردستان دا ام وافیر بکن گوری بی میجینو یه گودینا تیر درباس بی. اوه همی او قطابی بین کل به خواندنگه هاتی نفر وردکن برپرسی رخصتنا دومیس و اندام کمیتا ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا محمد امین عباس گوت کو او یک گاوکه پیوسته و پیوسته که مزن بوان خولان هیا. بری هر چی از پیروزباهی بدما با خوادری ما گو مناسبه به دوره مایا نوردین زازا هاتنا تخرج کردن ولاسیجی دوره کی گلکی هجابو ایرو اما دو ماهیکاوینا انی ایرو احتفالیات تخرجاوینا هونید بین مجموعه خوادری ما و حوالی ما و سرکردایت پارتی دموکراتی کردستان سوریا و پارتی دموکراتی کردستان عراق تدا حاضر بونا هم برادری ما و دکتور و نایب محاضرات جلنا ان شاء الله گو خوادری ما فایده که باجی بین فایده که هجاجی بینش بو خاطر ملت ما بحاجتی عقل مندیه بحاجتی
عقل وکرنیه ام ریبازه کی پیروزن ام نام لطیف خودن ام محاضرات گوهات ندن ام محاضرات گوهات ندن راسي شي حمو محاضرات هجاب ونيس دعوة سركفتني جهر هوالكي لجهر برادركي قلت كمش بو خاتيقو بيش روجا ملاتي كورد بحاجتي با خورتها بحاجتي با كوادري هنيا بيجي كورد بيجي كردستان هەروەها کەسایەتیان سیاسی ji سەرکردایەتی و ئەندامên پارتی دیموکراتی کوردستان سووریا ئەو یەک ببلند نرخاندن و گوتن کۆ بەشداربوویان wê xulê سوودەکە مەزن ji wê xulê وەرگرتنە کۆ ئەندامەکە یەکیتیا خوێندەڤان و جوانان ئەو یەک تەکەس کرد. gelek spasiyê em mekteba tanzîmiya domîzek dikin û ev xola ha erîkarî kirin me re em vê xolê de bejdar bûn û gelek me îstîfade jê dît ji hemû aliya berastî jî أو دورة جيمة بشكل عام يعني سر فكر بسياسي بسر نهج بمحموجي قالك استفادة جديد وكا بيجي شعبي ما بابو مثلا قوي ما الدنيا بابو ما قالك تشتجي ما يعني بلكي ما زاني باجي بس نوي فرهبوناك وجمراهات دابش كرن يعني ما الحمد لله ما قالك استفادة جديد تشتكي قالك يقرنك وجمرة وأم هيبينك وأبخولها باش داربن وأز وكو أمينة عندما تحت طلبه أز كلك سباسيا هوا دكم ويا كسب بخوري داجي رابوي أز سباسيا حمياتكم بەرپرسێ لە قەحێفدان یە پارتی دیموکراتی کوردستانی قادر قاچاق ji aliyê xwe de got ku kadrê rasteqîne yê ku birjewendiya giştî di ser birjewendiya kesayetî re hilbijêre û ew yek divan xola de tê naskirin. Em xweşxalî nebirû ku pirsgirdariyekî xola Nureddin Zaza ya komeka kadrê kiç û kur pêşkeftî evrûkel vêrê amade bîn li vê holê û ev xola ku gelek semînarê baş ku yê rêbaza Partê û Barzanî û Kurdatiya Rasteqîne bû hatine gotin gelek mamosta piştderî têda kirî xol êketiya hezrûbîra pêstê xit wî kadrî çêtketiye ku cudahiyê nebera hemî Partî Kurdistanê neket ولد كت کو اگر اکتیا حضروبیرا چه بده اکتیا کاری جی چه بد و کادر او کادره یه برجواندیا گشتی دین تسر همی برجواندیا او یه پارتی بکتا پشتا خونه و پشتا پارتی او یه جداهیت نابرا چو کارا دا کو یه پارتی بو دیار کت و او شینا او جهه دیار کت کو وی کاری بکت و پیگیریه پی بکت نه او حس کت بکت شلاكي ديفا بيتن قادر هميدا ما تلفونوية فكري بت هميدا ما درجي ويجي فكري بت شيء بارقاي شيء مال جبو هندكو خدمة خلقي بكت چونكو سرانسري كورسانا مازن چاوري ربازا بارتي و بارزانينا او رباج چند قادرك پر ريفت بنكو اول ناسناما و بارتينا وشوانا شميا برچافتر قادره لوا ام سوپاسیا وام مصادقين وام كادرات كين يكو بشداري ابروكاكري كو الفي خولدا وسركرداتيا ديمقراطا روشابا كو شياين في خولي وچند خولي دي برينو كجبري بن بفيدارين اف خولات بردوام بن ئەندامê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de Ham Osman ji aliyê xwe de got ku ew xul ji 15 semînaran pêk dihat diwarê siyasî û rewşenbîrî û civakî de ku sûdeke mezin ji wan semînaran hate wergirtin. Ji berî her tiştekî em spasiya amadebûna we vêrê dikin. Xolana îro hîn zanin derçoya xola Nureddin Zaza bû. Rêxistina domîz serpereştî dikir. Ev xola her ji 15 muhadara dest pêk dihat. Corê muhadara siyasî bûn, civakî bûn, seqafî bûn. هر کادرکی براستی مفاکی باش جوی خلا هر برگر و ادبینه وک خورتکی پارتی ادبینم کو گرکه پارتی دموکراتی کردستان سوریا بهتر دورین آن خولن اکتیفتر وکنج برکو ام برو قناعه کی ان شاء الله قناعه کی ام ببنه دزهرات روجاوی کردستان پیوسته پارتی دموکراتی کردستان هیچی مکسفتر و خول حوصا بکنج بر ام قادر خوا حاضر بکن آماده بکنج بو ام روزن بیدا اداره روجاوی کردستان بکن. خلا نوردین زازا به سرپرشتی رخصتنا دومیس یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه هات بری و برن و جهه دستخوشی بوج عالیه بجداران کو آهنگا درچونه یاوی خله به آماده بونه که جاماوری هات بری و برن.
شیرین کیلو. بله تماشاوان هجا و راپورتم گشتن دویان و چین خو بریب داوی هاتنه دوباره سرنوچم. امریکا و ترکیه چهارمین دوریا هفش لواجار من بجبره و برن. لواجار سلیمانی اسایشا باجر 24 مجمر مولد دان تفگار آزادیا جواکا کردستان تاکو اوفیسا خود ابخه تفگار جی چول کرنه ردکه. جاركدن دكتور نصر الحريري وكاسروك دستيا دانو صندقان سوريا آتاه البجارتن. كازاخستان تكزيه لسر آمدبونا تباهي آلية سوريا ستيفان ديمستورا شاندري نافدولتي جبو سوريا دجوينا أستانا ددكه. بمنين خير وخشيده.